Gelek caran berpirsin yaxu siyasetmedarên Herêma Kurdistanê dibêjin ku referandum werçerxaneka dîrokî ya mêjûyî ye di berpirên tarîxa Kurdistanê da. Tapûyeka reş e, rojek wê were, ev tapûya wê bibe emrê waqe îtir Kurd jî wê tama serxwebûnê bikin û tama dewletbûnê bikin di erzê waqe da. Karvedana referanduma Herêma Kurdistanê li ser parçeyên din yên Kurdistanê çi ye? Min mêvanek heye Birêz Canu Amedî, jêgerê serokê giştiyê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê ku li stûdiyên me li Diyarbekirê di digel me dabîtin. Birêz Canu êvar baş, tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 ev roja giring ji te pîroz be û referanduma serxwebûna Kurdistanê beriya 6 salan dema zêdetir ji nuhatî duya xelkê Herêma Kurdistanê deng bi belê da çi watayekê digeyîne? Êvar baş, ev roja dîrokî li hemû gelê Kurdistanê pîroz be, em bi ser bilindî bi hestekî netewî em şaneziya ve roja dîrokî dikin. Bi rastî ev roj di dîroka Kurdistanê da rûpelekî nû ye, dîrokekî nû ye, divê Kurd divê asê da binirxînin. Kurdistan dîroka xwe da cara yekem e gelê Kurdistanê bi îrada xwe, bi pêkhatiyên xwe bi şêweyekî azad biryar da ku qedera xwe bi destê xwe tayîn bike. Lê mixabin wek hûn jî dizanin nîzama dijî gelê Kurd û hinek sebebên navxweyî an jî bêjin hevalbendên van nîzama dijî Kurd rê li ber dahatiya wê girtin. Lê ev di dîroka Kurdistanê da ev roj 25 îlonê wek tapûyê Kurdistanê hatiye pênasekirin. Kîjan roj bê ew ê gelê Kurdistanê vê rojê wek roja serxwebûna Kurdistanê bikarbîne, ew ê destkeftiyên hene bi mafên dewletbûnekî azad bîne serî. Divê debarê da ez ser navê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê spasiya xwe ji hemû Kurdistaniyan ra dikim ki bi îradeyekî azad û bi coşiyekî mezin li vê biryarê xwedî derketin. Li hemû bajarên navçeyên Başûrê Kurdistanê biryar dan sedî not û sê bi dengekî zêde bi beşdarbûnekî girsayî ev roj wek rojekî dîrokî pêsandin. Bi rastî dibêje em vê referandumê wek Birêz Canu. Belê. Îro 6 sal derbas dibir li ser referandumê weke te got ku werçerxaneka nû ye ya giring e di berperên dîroka Kurdî da. Lê niha em dibînin ku li her çar parçeyên Kurdistanê nebûna yekdengiya Kurdan heye. Pîwîst e Kurd ji bo ayînde, ji bo serketina xwe çawa serederiyê digel sampileka hosa biketin ku babetekê giring e di destê Herêma Kurdistanê da yan bijin di destê Kurdan da. Belê, ez dixwazim yanî wek mizgîniyekî jî bidim gelê me yên beşên din Başûrê Kurdistanê bi rastî em du partî û tevger di demekî nêzik da di dê îlonê da me biryara yekîtiya xwe raya giştî ra îlan kir. Em ji bo xeta netewî bihêz bibe Kurd di asa siyasetê da li hemû deran bivin xwedî desthilat xeta netewî bibe xetekî netewî bihêz bibe me Partiya Welat Parêzên Kurdistan ava kire. Em di wê baweriyê de ne gelê Kurdistanê li kîjan perçeyê dibe bibe destkeftiyên li Başûrê Kurdistanê hene. Desthilatariya hikûmeta Kurdistanê, parlamentoya Kurdistanê, serokatiya Kurdistanê li gel wan hemû biryarê wan bin, piştgiriya wan bikin, destkeftiyên hene biparêzin û bi yek dengî, bi yek rengî ev destkeftiyên dîrokî lê xwedî derkevin, ev rojî wek rojekî dîrokî, wek cejnekî bikarbînin li her seranserê dunê. Bi rastî îro di wêneyan da em dibînin li Hewlêrê, li kolanan Şexemê Newlerê ew coşiya heye, em wî wek coşiya xwe dibînin, wek xwe di nav wê coşiyê de dibînin.
دبه حکومت کردستان براسی دوی آریدا دوی واریدا رولا دیروکی بلیزه یعنی ام دبینن اف 6 ساله در باس ویه هر دشه حکومت ناوندی و دولت جیران دست رژیا دستلاتاریا حکومت کردستان دکن براسی دخوازن دورپش بکن دخوازن اف مافه گله کرد گرتیه سینوردار بکن آنجی تک ببن دبه همو پارتی و رخصنین کردان لدیاسپورا آنجی لپرچیدن پشکریا حکومت کردستان بکن برز جانو یعنی نهان ندما بریوچونا کنگریا نتویی امشن خطا نتویی ددمه که دال نافچه یان بشن روشهلاتا ناوراست جیهام شوی که گشتی ده گهرانکارین بردهام دانه جعالی جیوپولیتیکی جعالی پیکربندی اولهی نهان ندمی وی ایکی ایتر کرد یک بگرن دبن بانی کنگریا که نتویی دا براسی کنگره یکیتی تابی دبه لسر پیکاتین مافه دولت بونه و ستاتوی کردستان به یعنی کنگره نتوی و جبوی چه به بوی دستکفتین هنه بپارزن و وان دستکفتیان لی زیده بکن اوه دولت دخوازن مافه ستاتوی دخوازن و مافه ستاتوی نخوازن تابی که دبن سیوانه که کنگره نتوی دا نکنن لی او آلین نتوی د فکرن او پارتی نتوی انا لهمو بشین کردستان دکارن دبن بانه کی نتوی دا بسیوانه کی نتوی تف بگرن ناوی ویا دبا کنگره کاره ببن ناوی کی دن لی ببن لوان دستکفتین خو خودی درکبن ام دبینن کی ایرو گل جیان و بتایبتی باشور کردستان هنگ خیر نخواست دخوازن که ستاتوی کردستان تک ببن یعنی او کسین دخوازن ستاتوی یاشی او آلین دخوازن ستاتوی کردستان تک ببن بوان را او چو کنگره نتوی پک به کنگره نتوی او هزن نزیکی او ده فکرن او کردستانی ده فکرن مافی دولت بونه ده پارزن کارن ویا بکار بینن ام خو وک هفکارن حکومت کردستان و خطا نتوی دبینن و تمثیلیت اوی هم دبیجن جده سمبه امل باکور کردستان بهز بکن سپاس برس جانو آمدی جگیر سروکی گشتی پارتیا ولاد پاریس کردستان ل دیاربکر گلمه بگله که سپاس